Marina Hauhnar YouTube channel atangin chibai vek ule eng wangin nge Bawnghnute ka in lo Hei le Bung Pu Lalthara IAS retire ziak bungsom pakhat atanga bungsom ni thleng kha karon chhiar to a tuntuma hian bungsom ni pakhat atanga bungsom thum thleng karon chhiar zom don ani eng wangin nge Bawnghnute ka in lo ziak tu Pu Lalthara IAS retire chhiar tu Marina Hauhnar bungsom ni pakhat na bong vula sum don na hi sikle sakhoi boy tu lian tham alo nita mitam tak chuan bong vulle sikle samumal talo global warming and climate change sian enge in lei chin na an nei kan ti mai thei Mahse bong vula sum don na hian kan khovel sikle sa hin sa takin khoi boy mek alo ni reng mai ama saberin bong vul na lian tham nei tur hian ramngo na sa takatria phul munasiam an ni to a bong an tla chung chuan phul mun chu ramngo a changle thei to ngailoh ramngo in sikle sakal mangawon himdan te nung chahum hal konga apoimo ziate leipon lang le leitha ahum himdan te tuina siam tu tur ro tuikal ralmai lawa lei a hip tir dan te leimin le tuilian a ven dan te boruak a thil bol lo tin reng hi pral tu le boruak thiang lim oxygen pe chuak tu ni dan te chu kan refur ome heng kong sang a hian phul mun ringot chuan alo tho nep le thung si ani UNO in adin pol poimo tak pakhat Food and Agricultural Organization FAO in tun hnaya report a chuan ranvul na shrim hian kan leilung man thei pum puyatranga za som thum hi amang mek to a South America rama khovela ram ngozau ber Amazon go puipo khuan tuna chuan za som sari vel chu ranvul na open grassland le fodder farming atan man ani hial to ati tin bong hian gas riselo tak methane gas ape chuak na sa hle a ira tangte an voya tangte an eka tangte in he methane gas hi greenhouse gas antiboka a chan chu boruak thalo le boruak lumte vansa nga invordar chhozel tur lo dal tu ani awangani hei hian khovel lum na global warming hi atizwal ta thin ani tuna hian khovel bong vul za thitluk le ding on khat le chan ve 1.5 billion vela chutan nia bong pakhat hian kum tin methane gas kezi za vel pechuak anga chut ani bok ti chuan kum khata bong in methane gas ati chua hi carbon dioxide metric ton tluk le ding on ni 2 billion metric ton hu lai zuknia chubaka ranvula wanga ramngo kan hlau tak te khakum khata carbon dioxide metric ton tluk le ding on ni le vaibel se somriat hi pral theitura chhut ania heti zauza ya carbon dioxide hi ranvul na tura ramngo kan ti cherewa wang hian alo pun pha kan ti theyang scientist so chuan zat le zata chuan methane gas hi carbon dioxide ai point alet som ni pathum velin ngai mo om zok antibok tunari chon khovel pum huapin greenhouse effect siam tu zinga pakhat chu carbon dioxide thi alania adot tu chu methane anito ani FAO report sang ni paruk chuan ranvula sum don na hi thil siam te in buk tok na ecosystem ti boy tu le khovel pum puya leilung man dan ti khing bai tu ani khovela greenhouse ti chuak tu lian berte zinga mi ania sikle sa in thlak dan kal mang khoi boy tu lian takani bok heng hi siam thale turin ma kan lak wat atrulani alo ti hialani hemi kongam halak dan tur ol sam le thaber nia ka ngai chu thil siam kal mang mil theiang ber tura kan khosak dan le kan ei le in herrem hi ani helam hoi hi chip chiar zokin bung danga zia ani to wangin tuna chuan ka zui ri lo mayang tun maya kan ti ngal thei thil har sani ho silawa ka ngai te chu Bawnghnute in hi ban san vekila saitlem zirbokila ti hi ani heite mai po hi kan ti theu thei chuan kan risel na le kan khovel hi na sa takin atha zongin kan herdang lamdon aloni bungsom ni pani na risel na aya ngai poimo kan nga lutuk thufing chuan risel na hi hausak na ni alotia Mahse kan risel na hi kan khovel thil nei dang zong ain aluzok ti hi kan theingil fo mai hei hi kan hriat chu meu chuan alo tlai lutuk man to fo thin kan lo a chil le kan na sat ber hausakna
thu nei na le ming than na te chuan kan hrisel na chumin pelet turin emo kan nun na chan turin emo eng ma ti thei anei to thin lo ni tina kan hun man thin dan heti zong hian han chu chinila zan kan mutha dam na tura khuanu ruat hi eng zat nge kan ruk then thina kan men chung dar kar som paruk vela tang hian dar kar eng zat nge kan hrisel na tan kan man thin o kan khovel thil nei hluber hrisel na tan hian kan hun kan pek lem thin zia hi kan thre chuak thei mayang thil siam dang te chuan hausak na le thu nei na ming than na te o min an hunan khoral velova khuanu hun rot ang zul zuin a hun taka muin an thowa an taksa le nun na tan thil trul chi akha an ti mai thina lo ni lifestyle disease po hi an nei ve lem lo mishing te inrol na le pollution awanga an nei te ani ngot lo chuan nungcha te khosak da na tang hian mishing ten zir tur tam tak kan nei nge karing bung somni pathum na pon bo ruak tha le ni zung kan ei tlem talutuk tunlai khopuya cheng te chuan kan hun tam jok chu in chunga kan hmanga boruak ti vo na le boruak ti lum na man ruat kan hmang na sabok sia hei wang hian pon boruak tha le ni zung kan choi ang boka kan taksa siam na na poimo te hi kan dong tlem talutuk ni na lang chuti rualin kan ka a hlein kan mamo aya tam le kan mamo hau lo po kan ei deuh reng mai sia hei hian kan taksa in siam na thil in buk tok lo imbalance om tirin tunlai nat na kan ti te po hi achok chuak ta thin ni in alang ama kan soi to ang khan thingle thlai te po hian cho atan tui boruak le ni zung te hi in buk tokin amang tangkai ema heng tel lo chuan an zung in le tanga cho an lak chho te hi chu eng ti na ma ani chuang lo in chunga kan om tam lutuk ta le boruak ti vo na le ti lum na kan mang na satalutuk te hi thil siam kal mang kan kal san na then khat chu ani nge ya kan hrisel na tan po athat arin om lo thil siam dang zong te sikle sa in thlak mil tura an taksa in siam rem zel theiang tho hian mishing taksa po hi in siam rem thei tura duan ani ti hriat athang hei hi thil siam kal mangani miaw wangin kan paltlang ve angaya kan tan po thil tha kan taksa in ven him na immune system ti chak tu ani nge arin om bok hei wang hian alom inti pachang thei tan chuan thlasik lai po atui vota in bol hi atha anti tlat khualo lum deuh leka pan le e si man ngal mai te khualo vo deuh leka electric heater le sigri bel ngal mai thin te hi in sum deuh hi avathadon em tin voti deuh chang po hian om huna exercise manga inti lum mai te hi ching ta zo kila kan mamo ngoi kan ti pe si lo min ti tir tu khowot te hi mangtangkai ta hlau ila athat don ve nen tin kan chen ai ram lum le vot zo ka cheng an tam zia le boruak ti vo na le ti lum na mang lem lo po a pangai taka an khosak mai dan te hi ngaihtuah ta thini la European football te hi kan thlir na sa hlea ruang maya vura sur chur lai po a khel tu le en tu ten eng vaka an ngailoh dan te tang po hian vot ti le lum ti te po hi kan ril ruput mang athu ani mai te po in alang ti chuan anuam le ol samapiang mai lovin inti pachan te hi zir thin ta zo kila kan electric bill atlem pha ba ka kan hrisel pha sot nge yang le tin he kan chen na khovel hum hal na konga kan tho ve contribution anga te po ngai bok thrinila kan phur pha nge in karing bung somni palina kan thlan achuak lem talutuk achunga kan soitak tunlai khosak dani nang hong thalodang le chu kan thlan achuak lem talutuk hi ni eden bo chiat na wanga adama hne na lei kir le ma lo chuan I maya thlan tui luang zoin choi ei toang Genesis bung thum chang som pakua ati kha ala su chuang lowa voina mi te tan po hian ala ni reng thomai ti kan hriat fo athang tin thlan chuak hrim hi kan taksa abol hlo pai chuan a man ruwa pakhat alonia mi then khat chuan rui thei thil le zuk le muam tingai lo tan chuan hei hi atul na umem ni kan ti mai thei kan taksa phi a fai angai na chan kong ni chau soita ila pakhat na chuan kan boruak hip le kan ei le ina hian thil bol hlo tam tak om tel thri na hei hian kan taksa ati bol hlo thei boka pani na chuan kan choi hi fuel petrol ang mai ania thrui pe chuak turin akanral angaya chu combustion anti combustion a om chuan kanral theilo ek chia om ngei thin
thuka mei kan han chema mei khu in tring mei hol le mei wap le vutte alo chuak thinang le motor exhaust pipe atanga mei khu carbon monoxide le bol hlo dangte aron chuak thinang deuh hian ti chuan kan thil ei kan taksa in alo mana piang hian a ek chia enga mozat om thina hei hi kan taksa tanga rang theiang bera pai chua trula kan taksa chunga a om reizo pole ati chia tatam ve do nani mai zun le ek le thlan te hi chung bol hlo pai chuan a man ruate chu an nia na chan pual bik nei theu an ni awangin thlana chu atlem lutuk chuan na tho tur kha ek le zun hian a tho sak vek theisi lawa taksa in atur don ti na ani bungsam ni pangana kan beng ti zatu kan nga lutuka taksa in soi zoi na hun kan nei tlem ta tun lai beng war na man ruam media anti mai tv computer internet le smartphone te hian kan nun dan an khoidang lam na sa in kan hun min ruk sak tam tuala thil siam kal hmangchanga min potla tu lian tak ani bok taksa chet vel na physical exercise min nei tlem tira min ti chak lo tial boka chu chon tun lai natna lifestyle disease NCD kan ti te hi atipung zel don ni poin alang heng mass media social media kan ti mai te hi bengwar na le thil zir na poimo takani chutu man kan hei lawang Mahse kan hriat tur chu meizial te zule drugs te ang bok hian angola vei theya mitam tak chuan kan vei me ka kan lavei chun zom zel don bok ni inalang heng ma chon dan tur thaber nia ka ngai chu mitam tak kan mel hriat lo te poin an tui zong min ron ti pui tumin ni leng zan khua deuh thoin kan kongkhar an ron kik cham chi reng anga ngaya ngai sak lo chin nei mai hi ani Indian Today magazine soidan chuan tun lai hian WhatsApp ringot po nikhat chungin message luk le ding on somnga panga 55 billion thalak luk le ding on li le chanve 4.5 billion le video luk le ding on khat 1 billion kanin thon kwal vel nia chutania en sen le chhiar sen rual an ni lawa chu wangin a hok dak lutuk na chi lo khop ti hriat a thaberang tin heng media manga kan thil hriat chak ber tele kan beng ti zatu te hi kan ni tin nu na ta na thil poimo lem lo kar ni khat nu le ka thon thu hlui le trangkai na nei lo ni le mai tur an ni hlom a hria le hrelo a mu le mu lo po kanin ang tlang le thup thomai thin chu wangin kan na thul pha nan le kan hrisel na ti se thei khopa boy pui thin hi a fin thak lawang thufing in curiosity kills the cat hok dak nain zo te ti hlum thin alo ti ang hian kan ta na thil trul lem lo hriat chak lutuk na hian zoin min ei chia in a hun lawa min thi tir ze langti a hlauom takhop mai heng hun lai mason na le changkan na nia kan ngai te hi thil thapum hlu unmix blessing chu alo ni ho lo mai a mel thim lam dada kar sai thi lo nei zela chu wangin chin tok nei fim khur taka kan man thiam hi a poimo ta ani pathian thil siam kalmang min thei ngil tir tu an ni tur ani lova an sala kanin bar lut tur ani heklo chuti lo chon nun omzia le nun hlimna the true meaning and joy of life min hlo tirin zoin min ti thuan obzel mai don ani ti i thar le angu tunlai mason na le changkan na sang ten a thalo zonga min khoi mek dan then khat chau hetiang hian han soita ila television kan nei china le khabu kan chiar pei talawa lir thei kar tele adang kan nei china keya kal kan that che tatlat boka computer le electronics gadget kan man china spelling le arithmetic kan ti thei tamang lawa mobile phone kan nei china chuan le khathon zia dan po kan thei ngil ani ta de umai AC le fan kan nei china dai lim le thi film omzia kan thei ngil ta khopuya cheng te chuan leirim le ramngorim te po kan hrengai talawa tha le arsi kan rual u te lung ti leng tu berpo kan mungai tameu lo credit card le internet banking kan man china paisa lut na kan hretalawa amaya pa perfume kan man china phei chuan pangparim tuizia po kan hretalo cho siam sai min ron ru na china cho hrisel jok siam le ei kan ban san tiala nun man mo le phili reng mangin chol hun kan hrelawa chol ha dam po kan thiam talo huat chapalo lar tak nu phei hi chuan chung ko in kom le ti ho dan po kan thiam talo bungsom ni parukna kan mong tam kan mangrima kan ke kan da ol thung si
pathian in kan taksa aduan dan han en hian kan ke pha le kut pha te hi vun sak le danglam takin atuama anwaya ti rol cha le khau tak tuar chel takada boka kan mong tamero hi chu vun pa ngai na khuwa anwaya ti sa po ane min na tuar po achel lo deuh thung heta trangot po hian pathian in kan kut ke hi kan taksa in nga na kan chet lat na le kan na to na man ruwa beratan aduan ani ti achianga kan mong tam hi chu cholha damna na man tur ni ina lang thung Mahse tunlai khopuya cheng te khosak dana chuan kan mong tam hi kan na tho nan chet vel nan le cholha dam nan po kan hmangta daya kan ke chu a ke le ol deuh thoa kan thut in kara kan hmang zeu ani tamai hei hi thil siam kal hmang kan kalsan ne lian ber pakhat chu ni in ka hria kan hrisel na poina chiat pha in tunlai nat na kan ti tam tak lo in tran na bul po ani nge arinom tunlai khopuya cheng ten kan hun man dan tlang pui thirin dar kareng zat vel nge ni khata kan man thin ti hi i han chu chin don teang o office na thok jing dar ruka thowa zandar so mamu thin ho hian anmen hun chung dar kar som paruk hian dar kar som pani atanga som pathum ve lai chu thuin hun an mang thin ni na chu thei jing han tho ve le hian thingpui in newspaper chhiar mobile phone sms whatsapp facebook le adangte chhiar le thon phone in biak khi thu chungin kan titang puya chumi nuwa darkar khatvel in soi zoin kan kal chuak anga chu tila mitam tak chuan antilem lova chaukalama eirong an bol chuan darkar khattal chu an ding tho tura ngaila jing extra tanga kan ho vele sofa kan han thule tana in leng chon chung le jing choi chung po in kan thutlang puibok choi zo hian hano mai phi le in cheinan minute somli panga vel kan ding mai thei chumi nu akong ka pui thleng kan kala motora thuchung bokin office kan kala a then chu minute som panga tanga som ni in car vel ba se mo taxi emo chuang turin an kalin kan ding mai theye office then ve le li fa chuan exercise mamo em thosi khan li fa chuan kanin chu le a office then ve le na thok turin thut kan tran le thin tunlai office a chuan workstation an ti le pindan tereu te thuchunga computer le office file te khoi thei na hi ani le maya ti chuan office ani le ngin kan thu ani ber mai office danga kan leng lu tani poin rang takin thut na min lo ko muwa thuchung bokin hun kan mangrala holo huna kan kallamang bok khan thuchung bokin kan hole a in kan thlen nuwa po kan in da fil ve le thut bok kan tran le tani lai choi te tv en te le khachiar le thil dang po jing lama kan tiang bok khan thuchung deuh li rin kan ti ani ber mai holiday le cholnia po adang lam na sa chuang lo biakina kanin khom po in la kan sak le lalpa tong trai na hun chung ti lawa chuan thuvekin hun kan mangani bera ti chuan kan jin veiwa po in office na kan tho po in kan cholha dam po in tv kan en po in cho kan ei po in kanin kom hlim po in pathian kan biak po in thuchung deuh li rin kan ti ta ni inalang han ngaihtuah chian chuan mak angreng takasin WebMD American Healthcare website lar takmain ni som pathum October sang ni som pasaria azia dan chuan tunlai mi te kan thurei talu tuk hian dat natam takashing chuak me kani atibok anjir chian nan thil mu chua pakhat chu choi le khosak in thumun ro rawa po city bus driver chuan atho pui conductor ain lunglam nat na heart problem alet ni ina nei du bik ti ania hei hi achan chu driver te hi rei tak chung an thut char thin bik wang ni inan soi tin chum lo chat lawarei tak thu thin te chuan tunlai nat na rang abikin lunglam nat na stroke bp sang cholesterol sang le zun thlum te colon chuap le nu te cancer te ri lutuk na te nungzang na le ngong nat na te kelam thisen jam nat na deep vein thrombosis te varicose vein thlengin an veidu bik lea din nat na sang awang po in an thiol bik an titlat mai kan mong tam mai ni lo kan tak sanem lai mun dang te po hi rei tak chung chelawa delbe reng tura duana ni chi lawa akha to ka chet son fo hi atul thin hei wang hian ani ang zan kan mudhil hlan po kan hriat lawa voitam tak kan lo le kwal ve thin ni Dr. David Skalman chuan atlang puin zan khata kan muthil chung hian voisom pathum vel chu kan in let kwal man thin atibok
chet vel deuh reng hi kan taksai na mamo zia ti chiang tu ani kan ti theiang kut na thok mi ni lo tan chuan do kan le cher manglawan na tho dan hi atlem taviau mai boxia ati dan tha le har salo nia lang pakhat chu akhat to ka din le chet vel chen hi ani mai ome tin heng na table wa kan tho lo lai hun ol tam tak ni tin dar ka riat vel lai chu kan la nei tho mai ni in a hriata ti chuan rol kom lai tvn lai phone a in biak le message in thon lai le ka chhiar lai ei rong bol lai te po hian mong tama thukher lova om tum ta ilang ding thutung thing thri le thuthuang chung te po in heng thil tam takhi alo ti thei tho mai taksa exercise na chi khat alo ningal thei boka ati thei pia ngini han tum thar te ang u zinga darkar khat vel exercise la thin te po hian nileng deuh thaw kan thut zui le si chuan exercise la kha atok lo thei ti kan hriat a tha hle ang bungsom ni pasari na daikal ek dan thaber kan kalsan mek tunlai mi te chuan daikal ek chung takngial po in thutung peilova mong tam hun na tur kan zong ta zela German doctor Gulia Enders chuan ale khabu daga cha chuan thutung chunga ek hi position thaber natural position ani hetia kan ek hian kan ek kalkong angila ek achuak thadu bik zutive tlata thu chunga ek na European commodity atira chuan damlo le tar chaklo ek inakal harsa ti hota na siam chu ania ati boka tuna chuan in ti changkang chin chuan man vek ture mo kan ti tamai sia hei hi thil siam dang ten an mamo ve haulo mishing ten kan ei le ina thil siam kalmang kan kalsan thui to awanga thil siam zinga erei ber kan lo ni ta ka wanga mamo a in reta te po kan ni ome thutung chung e khi thil siam kalmang natural posture chu aninge maya kan khup le kan khel ru chuk tuate kan ke ti rol le tha hrui exercise nan po hian atangkai khopang le tun lai khopuya cheng te chuan hetiang exercise si kan thil mamo tak po ani nge nge a Dr. Gulia Enders bok chuan komot si thiniam takni se thutung position le komot thut na mang kopina ek theya tin komot si thikan loda sang deuh to ani poin stool niam deuh komot ma chi ada in chumi chunga chuan ke ngatin komot si mang tel tho si hian position dikin ek arem chang atia tin hetia komot rin chan chunga kan thu ani poin ngil taka thulovin taksapum pui kha malama aon phei turani atibok heta kan soyang hian ati thei chuan thutung chunga in thiar hi tum thar le ta ila alo ha thlak ta dewani le komota mongzuk ngat le zeu thin chawila athale zual nge yang le ek pa in kan mamo ngoi ngoi exercise kan la alo nireng maidon boxia bungsom ni pariat na tunlai mi te chuan olsam le nuam sa kan talutuk ama kan soitak ang hian tunlai kan khosak dana fellow takchu olsam le nuam sa kan zong talutuka kan pangchang lutuk thin bok ati theyang mithiam te chuan kea kal hi exercise lak dan olsam le tangkai ber antive tlata hei hi adik chan om nia ka ngai chu kea kal hi pathian in kan taksa aduan design dan nen ain mil tlatwangani bungsom ni paruk le ni saria kan soito ang khian kan ke pha le kut pha te aduan dana trangut po hian heng te hi kan man rim ber tura ruam manani ti achianga kan taksa khol ti nun na emo herfung emo ani tura duanani karing thil siam dang zinga mishing nai berangai zong primates te po hian an kut le ke te hi an mangrim te ania kan taksa a hian tunlai in sakemo kholian takemo ang mai hian electric wiring system kan ti mai thei tur kan thisen zung zam te kan narf le thazam te a om truk maya heng ho ti nun na tur electric switchboard ang zong po in kan kut le ke te hingai ta ila adik thayang hei wang takhian kan taksa kan soi zoi man lo deuh chang po in om huna ke perte zuan te kut ben le nem emo kut zung tang le ke zung tang chet vel te hi kan taksa khol ti nun nan le ti lum nan te athat nge rinom ti chuan kan mong tam ni lovin kan kut le ke te hi kan taksa keng tu kan na tho na le kan chet vel na kan man ruwa ber tura duan chuninge in alang kan kut ke te hi aman dan tur anga kan man tok lo chuan alo thuan op ma thin alo nia
kan kutle ke te kan man tlem lu ta wangin kan taksa hrisel lo na sang te ati chuaka chuti rolin lir thei kan man na sat luatin kan bo ruak hip ati bol lo le na saboksia tun lai nat na ten min lu chila min chen chil na turin rem chang kan siam sak aningot mai bungsom ni pathuma kan soi to ang khan sikle sa in thak thin hi thil siam kal mangani mia wa wangin kan paltlang ve nge tur po aniang chu kan taksa hrisel nan po apoimo ve tlatani no pang duat lutuk emo pon boruak vot le lumlaka lia kho lutuk te hi chu an taksa inven na immune system achaklawa hrileng nat na sang an kai ma bik an titlat mutbudub le lumlutuk te po hi alo hrisel haulo American Sleep Foundation chuan zana kan chol le muthil chung hian kan taksalum na core temperature hi atlaniam tura ruam manania kan mutbu le kan mutkorte an lumlutuk chuan kan taksa po alumlutuk theia hei hian a tho turang thok tha thei lovin asiama kan hrisel lo pha in kan tarma pha thei ani hei wang hian khowot lem lawa chuan thomnolum in beltam lutuk lote mutbulum vaklo man thinte sarua ka mut mai te po hi a hrisel zok antibok anitaka nungcha te hi chuan sikle se in thlak te po hi ani ang hian an tur chuak maya keini ainan hrisel zok boxia sawa te po hian an buche hi chu an tui op keuna turle an note te ta nani bera an note te an thlo chu anu hi chuan an rausan zui mai thin ani hi heng thil siam kal manga tang te hian mihring te po in zir tur tam takkan nei nge yang anuam le ol samapiang ringot lovin khowot le kholum te po hi tur ve thei turin inti pachan te hi zir thar le ila air conditioner fan electric heater security angreng te hi chutlem thei ang beraman tumta ila kan hrisel nan le he kan chen na le hrisel nan po hian a thazok nge ang le bungsom ni pakuana sabon le vun noi lam thil cosmetic kan uar lutuk mishing te loi lo na vanity le kongtin re nga sumdon na lo thang lian zel hian kan mamo ho lo thil tam tak min du tirina min man tir ta zel mai ni inalang chungji nga chon sabon chi sang detergent le in cheina lam cosmetic thil te hi han thlur bing ta ila kan thleng sil na kan bualin kan in cheina do kan te thlir hian detergents le cosmetic in min run na sat zia chu alang maya heng thil sang te po hi kan mamo takem ti kan ngaihtuah lem lo ni po in alang heng thil siam chuak tu le sumdong mi te hian fing tak le thiam takin fakmoi na advertisement mangin min ron run ani bermaya keini la in chu chiang manglovin kan lo ring ve em zel mai sia heng sabon mang hian kan mai chuni tinin voi ni ayat lem lo pi fai turin min rona ma se chu chon kan vun ati ro thina wangin vun ti non na moisturizer tin reng min zor le nga la kan mangle chur mai boka thil siam kal mang en chuan kan vun nuaya hian sebaceous glands tam tak a oma chung chuan kan vun ti nong turin tui nangan pe chuak renga chu wangin sabon lam thil le akai noi te kan man war lutuk chuan he thil siam kal mang vun ti non na natural skin maintenance process hi khoi buain vun po alo chuar ma pha ta zokin arinom thil mombal oil dat sky te ani lem lo chuan kan taksa le bungbel bal naran mai hi chu tuiluma sil hi atok thein arinom kan bungbel sil faina detergent thil tam takhi kan nei leina tlemina tel ruvedu khop maya hei hian hunalo rei chuan nat namin thlen thei bok tin kan vun momron chuak thin hi natural moisturizer ni ngala sabona silfai ngal vekzel turan karing lo heng ngai dan te hi thil siam kal mang ena kanei ani bera thil siam dang te po hian heng thil detergent le moisturizer hi an mangve mi alawa ramsa le sawa te hi chu tuin anin bol fai maya chuba ka an chil an leile an muite in lia fai nan in chuknan an mangmai boka a then te hi chu vai vut le chir te po in anin bola thingkung emolung puye moa anin not fai le maya an vun le mul te hi fai thiang limin an nal em vek thomai sia chuba ka an hriselin lifestyle nat na kan tiang reng te po hi an nei ve ngai lo zo heng te po hi thil siam atanga kan zir tur then khat chu aninge yang le bungsom thumna mamo si lo du kan nga talutuk
thil siam atanga kan kalhlat na dang le chu kan mamo si lo du kan nga talutuk hi aniang hei hi achunga kan soitak sumdong tu te fak derna advertisement in kan rilru alak pen na satwang ani pakhata tunaya phei chuan thil tin reng mai lei theina tur dor lian pui pui supermarket antiang chi te polo pung ta zela oi omlo khopa man ti niam discount mangte in min thlema kan mamo lo thil tam tak min lei ti thin ni poin alang Christian Avandram Kongzo thon thua loilo dor pui kha kan thleng ve ta emini chu o katiril ru thina heng za som thum za som li za som nga discount ti angreng mola dor lian ho zong ti mai turin kum tluan an tar tareng mai te hi inbum na thil mai ni melin kamu mitam takhi chuan hetia thil man ti tlom thut nia kan mu te hi kalpel har kan ti tlat mai thina hei hi ria in sum dong mi te hian tok tara an mang ta thin ni inalang troiral mai thei thil ani lo ba ka la lui boxi lo lep lova an hral reng du hi arinom lo chuti ani lo po in an discount ma khan an lo wa lep nemin min lo wa bum na sadone ati thei thowang heng ti derna hian mitam tak chu nom tin phurinuwa kanin siaman ni ringot mai hei hian kan khosak ati nok mai ni lovin atul lova kan hausak na intro he kan lei hausak na the art resources hi min manral ma tir don bok ani tin kan mamolo kan khol khoma piang hi kan tan thil nok le phurrit alo ni mai thin ti hi i thei ngil lawang u bungsom thum pakhat na ti than boya kan tang na salutuk thil siam zinga fingber le ngaihtuahna fim hmangthei ni ma ila mihring te hian chak lo na lian pui kan neya chu kan ti than boy slave of habit ain barlu kan ching hi ani chuan tun ma ti dan thalote tun ma omzenei ma se tu na tangkai lo le trul to lo te po bansan thei lovin min siama atrul lova phuritam tak kanin siam ta thin aloni mi te ti dana lawm ti awanga trul lem lo kan chia le thriat na fim tak mang lova kan ti zui zel mai thin hi ti than boya kanin barlu dan chu ani ber ome entir na pakhat chau han soila vai ho khotlang nun ti nok tu ber mei che thuam chom dauri an ti tele anin nei na song bol dan hau taklutuk te hi tu ma in than ti lo le dan poina khap tlatani ma se ahuna lo thlen meu chuan ti lo ngam zuk ommang hau lawa mole India Marchak Tribal Society a te po hian hetiang ti than boya in barlu na soitur atamang chiat ni thatni kan song bol dana po hian trul lawa phurrit kanin siam chhomek zel ni inalang nagalana po hian in nei an song bol dan hi hau taklutuk ta ni inan ngai thupa ma se chu ti dan thalo nia an ngai chu tilo ngam an ommang lo tlat poisa puk chapangai po in an ti mai zel zong ani hi halpua inti mu te po hi thil thalo le trul lo mi te ti kan enton ve mai ni na lang ma se heti taka kan boruak khip ati chiat na sat ziale pollution hi tun lai kan har sat na lian berzi nga mi ani ti kan hriat nu po hian khap kher ngai lawa hanti lo mai na chang hi kan hre thei tlat lo mai nia heng ahu hawa kan chak lo na emo kan fin lo na hi enge chan le wang kan ti chuan kan chapo na le loi lo na wang ti in changila adik berin karing heta po hian thil siam dangte tangin zirtur kan neyang anti than habitin na sa takin kai hruai thin ma se atangkai na an mu lo ve le an ban san ngal mai thin an pian pui hriat nei na kai hruai tlatawangin an thil mu da na ngilin a practical MB ka mihring te chu hetia ti than boya kan tan thina wang hian trul lova kan tal boy na sa in trul lova kanin khoral na sa a kan zawa ya in trom he kan chen na lei hausak na mai ba ka thil siam dang te thlengin kan ti chia in kan tire mek zel aloni bungsom thum pani na ahu hawa kan thil tia thilfing lo ti kan ching engwangin nge thil thalo hi kanin ti mu fowa kan ban san thei thin lo ti kan ngaihtuah nga emo han ngaihtuah chian chuan in ti lim na lian tham kan bu soya pianga trul lova eng kan chit zo zai te kan hrisel na ta na thalo hal puale hal moi chitin reng mai kan mangfo mai te hi amaka heng thil te tel lo po hian huau le lim lobot sei hi thil har sa ni na lang si lo Olympic le World Cup te meu po hian
opening le closing ceremony sa halpua le halmoi kan la mangfo mai te hi ti than boy kan tan wang ni mo khovel pum puyalo thlir tu te hmuwa example thalo tak kan pe ani ti te hi kan ngaihtuah tel lawm ni o sa kho thil le halpua phei hi chuan in lei chin na anei mi alo chung si hian kan hun pui Christmas kum thar le Diwali kan lom na te aser zinga meiang maya kan ngai tlat mai po hi amakani thil thar siam chu invention lama chuan computer internet smartphones le thil dang te po ama aya thazok kan siam chuak reng theya Mahse kan chen na khovel hum hal zong le kan hrisel na nge po ti chelo zonga kan khosak rel bol dan le limhlop buat sei dan te hi enga tinge kan la thiam thei ho lo chu o ti than boya kan tan thin wang ni berin kamu ti than boya kan tan thin na chan berpo kan chapo na le loi lo na pride of vanity bok kha ni inalang hei hi thil siam dang te tanga kan inzirna tur poimo tak pakhat chu aninge yang hemi kazi amek lai hian the times of India chanchin bu October ni somni pakhat sang ni som pasari chuan heti hian a ziaka khowela magazine lar taklen setin asoidan chuan kumsang ni som panga chung khan India rama mi makta duai ni le chanve 2.5 million chu pollution in a thlen nat na wangin an thi ti in tin delia halpua khapna meikhuwa thamral ti thupui hnuaya chuan heti hian a ziaka Supreme Court in National Capital Territory huam chunga halpua zor akhap tat chung po in tunzir top zan khan Delhi le NCT huam chung chu Diwali lom na halpua meikhuin atuam veka ti in The World Health Organization chuan kumsang ni som palia a reporta chuan Delhi hi khovel ram khopui zinga boruak bolhlo na sabera lo puang to a India Today magazine ni som thum November sang ni som pasaria chuan Chitaranjan National Cancer Institute chuan Delhi no pang makta duai li le nuai li te chuan ti dam thei to lo tur chuap nat na an vei me kani ti in a reporta The Times of India November sang ni som pasaria chuaka bok chuan boruak chia smokin Delhi akhuna satawangin Indian Medical Council chuan NCT huam chunga public health emergency apuanga Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan Education Minister nena hun engema chung sikul po khari turin ril atia anu lok ni som November sang ni som pasaria chuan The Times of India bok chuan Delhi pollution la zual ze lawangin Delhi sarkar chuan pollution emergency apuang ta atilea December ni thum sang ni som pasaria Delhi Kotla Stadium India Sri Lanka Test cricket match chu boruak chia pollution in ati boya wangin trumthum ngot ti top suspend ani boka hei hi international level sport a thil thleng ngailoh ani anti nge tin Delhi khopuya cheng te hi chuan vandum pol thlaeng le arsi te po hi an mungai tameu lo ni na lang nakin dewa phei chuan Delhi le khopui lian dewa cheng no pangte chuan the sky is blue kan ti thin aya hian the sky is grey an lati mai po arinom ta heti taka pollution in minti boy to nu po hian central sarkar le state sarkar te hian an machon dan hi atok lo le inalang hal po le hal moi te po hi achang changa hal khap chau hi du tok mai lovin siam chole shal te po hi khap mai a har sat lo don nen heng parliament in dana siam sa the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 te the Environment Protection Act 1986 sa te hian halpua le thil dang boruak ti chia ti bolhlo tu ang te hi chu siam le ral thlengin thupek order chua khap mi mai thei ni na lang sia asan pa adan siam po hi thil har sa ni ho lowang le hetia khap hian pollution na satakati tlem ba ka mi zong zong nena pollution ti tlem tura malak theu apoimo ziate sarkar poin angai poimo ziate atar lang nge yang le chuti ni lawa olsamte adan le thupek manga kanti mai thei tu mata na harsan na thlen boxi lo tur ang chi te po hi ti na chang kan la hriat lat lowemo kanti ngam lo emo si chuan engtin nge heng pollution le global warming tinep tura kan golian zok kan thlen theyang le pollution global warming and climate change ti te hi khovelin kan boy puina arei ve ta hleya
heng ngaihtuah tur hian khovel ram hruai tu lian le mithiam te po anin ron khom cham chia pollution ti hniam chin tur target te po anin tuka Mahse sarkar NGE le mimal anga malak na tur thila te po hian mani ti thei chin theu po kan ti le thin lo hi amakani mitam zo khosak dan han thlir hian tun lai khosak na kong tin renga thrui energy berakan man mek heng fossil fuels anti mai lungal thei le petroleum product te le thing le mau te thleng hian chura se ke bu chuak an soyang mayaral thei lo tura kan ngai amati mai turani hei hi mihring te ahu hawa kan atna emo ahu hawa kan nep na our collective folly or our collective weakness ni mai in kamu thil siam dang te hi chu keini ain kongtam taka an fingzo ke mati turani he kan chen na leilung ti sezong inemo an ma ni hrisel na ti sezong inemo an khosa ve ngai lova chutiang hoi zonga inti lim na po an zong ve ngai heklo mihring te chak lo na lian chapo na le loi lo na te an nei lo ba ka ti than boya te po anin barlut ve ngai lo hei wang hian tun lai nat na kan ti te le mihring te in ba nok na tam tak ang hian tong ve lo mihring ten kan siam sakani ngot lo chuan nun tlang emo nun tluang tlam sap hawin simple living an ti hi an hne na tang hian zir theila awa thado ne WhatsApp ka man ve tira tang khan ka profile a chuan let us make it simple ti hi kalada chara hei hi ka mission pakhat ani ve awangin bungsom thum pathum na thil siama moina mu kanin siam chop thil moya inti hlim kan tum mihring ten kong kan bo na lian tak dang le chu khovel thila ma kan son na sat po le pathian thil siam moina beauty of nature kan mu theilo tel tela thil moi siam chop chu minti hlim tu bera man kan tum ta hi ni thil ropui moi le mu nom nia kan ngai te po chu kan chapo na le loilo na in a hruai bera mihring siam chop thil tangkai lem lo an ni deuh zel bok kan loilo awanga thil siam dang ten an tor dan le thil siam dang te in buk tok dan kan ti buai zia chu kan soi to nuala bungdanga po kan la soi zuyang thil siam dang te chuan khuanu rela hian lung oina le hlimna an humaya heng minti hlim tua kan ngai hal puwa hal moi electric eng siam chop ti angreng te hi chu an tan chuan thil nin om mai ani thung electric eng le chumi manga thil chei moi kan warta lutuk te hian zan thim hi an eiral na satale mai boka satellite atanga thlir chuan Europe le North America ram then khat te chu zana po an thim tok talo anti khopuya cheng mitam zo khi chuan zana arsi le thlaeng po kan mungai meu to lovin heng hian kan lung po atileng ve talem lo ni po inalang tunlai scientist te chuan zana electric eng tam talutuk hi zan thim ti chingpen tu pollutant pakhata an chhiar der to aloni American Association for Advancement of Science in ati chua Science Advance Journal chuan kan khovel hian zan thimatla chamtial tiala he eng siam chop manga boruak ti chingpen na light pollution hian kan boruak le mihring te hrisel na thlengina khoi poi theita ani ati e khovela thil nung zinga hian nungzang ru nei vertebrates zinga za som thum le nungzang ru nei lo invertebrates zinga za som ruk te hi zana ei zong le chetlatura duanan nia hetiang eng le thim in chok na day night cycles na satak ti danglam ani ta ka wang hian an chazon dan le anin thla chon dan ten na satakin aboi pha theya tin heng zan lama ei zong thin nocturnal animals ten thla in thla chon na ta na an na tho poimo tak te po a khoi chingpen theidon ni in an ngai ta tin heng zan lama ei zong thin nocturnal animals ten thla in thla chon na ta na an na tho poimo tak po a khoi chingpen theidon ni in an ngai ta tin hriat tur poimo tak mai pakhat chu eng siam chop electric light te hian mihring le thil nung dang te a chezong in min khoi thei hi alonia hei wang hian tunlai scientist te chuan electric eng man tam lutuk hi khovel boruak bolhlo na pakhata an lo chhiar tel ve ta ni khuanu eng siam natural light ni eng thla eng arsi eng te ro hi chuan thil nung zong tan thatna le tangkai na an lo nei vek thung si ani tunlai khopuya cheng mihring te tan po hetia zan thim alo tlem talutuk hi apoi theya achan chu kan taksa khola hian chhun enga na to tur chi le
zan thiman hatho tur bik te a oma wangani hei hi chiang zokin bung somli pakhata kan la soi zuyang thufing in atlemoi na zong hi rangka chakani lo anything that glitter is not gold alo ti po hi eng chungchanga po adik thei don alo ni ti chuan electric eng hmangtlem zonga khosak dan le in ti hlim dan kan zon thiam deuh dewatul tai na hriata kan in chung le compound te kan kother te po hi festival hun lai ani emo nilo emo atrulem lawa chuan in ti en sia kisim ahun ta ani mel hle mai electric bill pek na tur paisa uiwang lam ni lovin a bill dik tak chu kai ma ani le thil nung dang te hrisel na mangin kan pe mai zel lo nia chu ba ka he kan chen na leile a boruak environment hrisel na po in atur mek zel bok ti hre tharang u thil moi thil ropui le mu nom kan ti te kan buat seidan te po hi kan hun tong mila her rem thiam hi watul ta em khowela thil moi le mu nom kan ti ber te hi eng tinge niang ti in hanin zot ta ila mitam takril ruwa chuan khoro pui le building ropui tak te alo lang ngal ome Mahse khowela thil moi le mu nom ber te chu mihring kut chuak nilovin pathian kut chuak te hi anlo ni zoka laphu atuin olal pathian ikut chuak thil siam tin reng don changin makti in kalau khat thri na ti ang mai hian mihring thil siam te hi chu voi khat muwa ropui le moi an nitlang puya kan en non sek pe lem lo Taj Mahal te po voi khat mu to chuan kan du tok viau zel mai thian te lamu ve ngailo en pui le chu thudang ni se pathian thil siam nature moi na ero chu amu fu te tan chuan en nin theilo khopina moi thung nu tan chuan afa nui mel rol thar tan chuan angai zong mel le mit meng te lo le huan nei tu tan chuan abu le thailo parvul le ran chua te thil siam nature ngai na tu te tan chuan ramngo le nung cha te van dum pol thla le arsi te tlang le lui te chu thil moi le mu nom ber an en nin theilo an ni thung Mizorama nge po nung cha te ngai na tu hum hal tu pol asep ramngo le nung cha te thian le adang te po silai ni lawa camera manga nung cha te ve tu anom ta fur mai te hi alom omin kan than har na kong khat chu ani nge mai le kan khuwa ri e ka te po zo moi tu club te an loading ta a nung cha thing le mau hum hal na konga an malak na po kamu pui ve nuala an fak om hle in kashia pathian hi thil engkim siam tu architect le artist ropui berani ziate mishing siam thil moi le ropui ten pathian kut chuak an phak lo ziate hi kan mu chua wa hun ta em thil siam dang te hi chuan thil moi siam chop an mamotion lova pathian thil siama an lung oya chuta chuan hlimna an mu mai thina lo ni pathian kut chuak ropui zia le moi zia kan mu hian chuta chuan hlimna le lung oina kan mu chuan thil trul lo kan ti thin tam tak kan hrisel na le kan khovel ta na thasi lo te hi kan ban san theyang tunlai khovel har sat na tam tak sut kian na tura kong dik le thazok min mu tir tu po ani ngei karing